svima, ja sam Erika Ja sam Steven, Erikin tata. i danas radimo ljigavca. Znači sve što vam treba je tekuće ljepilo, deterđent Za rublje, da. Boja ako želite, nije obavezna. Tempera ili boja za hranu, bilo kaj. I baby puder, i žlica i posuda. Po mogućnosti uzmite plastičnu žlicu, jer ako stavite temperu unutra, onda će vam se primiti i mama će vas špotati jer ste uništili žlicu. Ovako, prvo, maknem dole. Tako. Stavimo ljepilo. Da. Tako ima unutra. Ispričajte me na trenutak. Mislim da sam sve iscijedila. Dobro. To će vam biti čisto dosta za jednog ljigavca kakvog ćemo mi raditi. Znači sad smo stavili ljepilo. Sljedeće što ide unutra je deterđent. Pola čepa za početak. Pola deterđenta, to je pola čepa deterđenta. Ovoga ću ja natočiti. Znači da ja me polijem. I polako dodajte, nemojte sve od jedan put. Buš ti miješati? Može. Jedan neka sipa. Jedan neka miješa. Gle, već se sad počelo skupljati. Deni još. Deni samo. Sam deni. Isuse, pa gle ovo, kak je dobar već. Već sad možemo vidjeti da se napravi jedan mali slajm, ali naravno još treba miješati, pogledajte. Da, baš je super. Pogledajte ga kako je već ljigav. Ali još ćemo naravno miješati. Da, dok se sve ne primi na njega. Još malo stavim deterđenta. Stavimo još malo. Evo ga. Odlično. To će biti dosta. To će biti sasvim dovoljno. Vidimo da se čak dobro i primio odmah, ali ćemo ipak još staviti malo pudera. Da. Sada je postao pijenast. U boju sad stavim. Možete stisnuti sad malo boje ako vam treba, jer ovo je, vidite, svjetlo zeleni. Plavi. Čak plavi, da. Stisnete pol tempere unutra. Sada će slime dobiti malo tamniju boju, da, evo ga. Looks pretty good. Da. Naravno, to bi sad trebalo miješati kojih 5 minuta. Da. Pa ćemo sad malo stisnuti pauzu. Ali ćemo naravno odmah nastaviti kada će ljiga izgleda dobro, već sad izgleda dobro, možete odmah vidjeti. Baš super izgleda zapravo. Tadam! Aha. Znači, od sastojaka koje inače imate doma možete napraviti za to vrijeme kad miješamo. Evo sad će Erika, ja ću vam reći kako to možete sve napraviti. Znači, mama pere rublje. Treba vam samo pola deci deterđenta za rublje ili po našem veš, kako god želite. Znači, to svi imamo doma. Ljepilo, ako imate školarce, imate i ljepilo tekuće. Ako nemate, ova tuba dođe nekih 8-9 kuna. I ako možda imate malu bebu ili tineđera i imate malo praška kojeg sad nismo ni bacili jer nam ne treba. Gledaj kako je dobro. Damn! Da, pa mislim da uopće ni ne treba. A da denemo samo malo ili čak ne treba? A stavi malo pudera, baby. Malo, jako malo pudera ćemo staviti. Zato, ako vam je smjesa rijetka, da, onda stavljamo puder, da. Onda stavite malo više pudera ako vam je rijetka smjesa. Ako je ovako kao naša, onda ne. Onda čak ne treba ništa, a možete i malo da to poveže. Znači,
praktički za 0 kuna. Iso, kako je dobar. Praktički za 0 kuna možete napraviti, ako imate pogledajte ga. Čak nismo trebali ni pauzu stiskat, ni ništa. Da, baš je... Slime je gotov, evo možete ga vidjeti kako ga Erika razvlači u rukama. Malo se još lijepi, ali to kad se više igrati, to se... Naravno. Možemo još i... Još malo stavi, da se više ne lijepi. Znači, baš je super. Ne! Kaj? Sad ga tako malo još... Tak. Odlično. Wow, kako je ovo super ligo. Pogledajte ligavca. Znači, u manje od 5 minuta napravili smo ligu, koju sad možete rastezati do kud hoćete. Pogledajte ovo, znači, praktički nije nam trebalo nešto puno vremena, a dobili smo jednu odličnu ligu. Da. Plavu, pogledajte kako smo ju dobro pofarbili, bila je svjetlo plava ili čak zelena, a sad je... Tak nekako boja. Da, sad je plava. Wow, baš je odlična. Daj ga onako krug, da vidimo. Kaj? Onako krug ga. Kuglicu. Evo. Hoćeš ti malo proti? Znači, zezancija u roku 5 minuta. Uz naš tutorial to je možda trajalo malo duže, ali željeli smo vam pokazati kako je to stvari jednostavno napraviti. Znači, ako roditelji, ako vam slučajno dijete veli, mama, hoću napraviti ligavac, a vi mislite, ne, to mi je došlo za 150 kuna. Dragi roditelji, ne, samo znači držite se onog što smo vam mi rekli. Malo ljepila, malo deterđenta za rublje. I ako vam treba, samo ako vam treba, uzmete malo, ako je smjesa rijetka, uzmete malo praška za bebinu guzu i možda malo tempere ako želite da bude ovako lijepe boje kako smo mi napravili, kako se rasteže, ej! Odlično, želimo vam dobru zabavu i ako imate kakvih pitanja, ovo će biti uploadano na moj kanal, Spine Splitter i možda na Erikin. Mislim da hoće. Pa ako imate kakvih pitanja, može u komentare, sljedeći put ćemo raditi ljigavca crvene boje. Ali pazite, ovo isto ćemo staviti možda taj pervol, samo ćemo staviti crvenu temperu i još spremamo jedno iznenađenje za vas, šareni ili sa, kak se veli glitter ono na hrvatskom? Šljokice. Da, jedanput ćemo napraviti i sa šljokicama. Da, ja imam zlatne šljokice i moramo to probati sa šljokicama. Odlično, Erika, daj još to rastegne malo da ljudi vide. Damn son! Odličan je, znači hvala na gledanju, like, share, pozdrav iz Varaždina, bok!